hadin bagi layo ya ki khobor ke batikna ka kenhun jong ki pulit na Salman para mat ampati police station ka baha phapo Southwest Garo Hills district kelapan long ya ke jingkhanra hne kasngi ha kasnong Santo Gre ka baha phapo ka Salman para police station katkum katulong khobor ka baha lapha da Superintendent of Police ka Southwest Garo Hills district Usri Vikash Varma IPS walai itu ba kekenun pulit kila yo ban kurup ya kitiar penbetai na kajaka kabadon kisi hak jing penlong ya kejing khanra ha kaba kumba san pusan teli kikuli kibadagim layo ban kurup ha kani kejing khanra layu thoro ba kejing tokit kanang yai beteng ban nang yai lap su ya kini kibreu kibadon kiti ha kini ki kambe an mat kumjuru ban yo kurup su ya kini kitiar penbetai iba laburi na kini kibreu Shushu nakaliang USP ka Southwest Garo Hills District. Ulakan tu ya kipajba bakidai ban mi sakmat bat pentip lada kiyoi lani kilap ya kino kijing le kamsniu kibalong persya ya ka emlang kasalang. Ulakan tu ya ki ban pentip sya ki police station knang ba kinla ban le ya ka badon kam.